Muthio yukugwagirwo oro mwaka tariki 5 mweri wa gatandatu na muoroto wa ukungwiri wa mwaka uyu ni kumenyithania bata wa gwetha njira njega cia kuhuthira maratathi ma minyore hamwe na ciuba cia plastic ithenyi-ini ria gucite hatari no baciriri. Tauni-ini ya Nyahururu muingi unyitanire na arutwo kungania giko na thutha ucio kugia na giikaro kuria mathomithitio ria giko giki kingihuthika ringi. Kwetu kabisa tunaongelelea mambo ya kuseparate waste. Unajua wakati kama huu watu tuko na waste ambazo ni ngumu sana hata kuchoma. Unajua vitu kama diapers, vitu kama sanitary towels. Unapata environment ikiwa safi, ikiwa chafu, tutakuwa na communicable diseases, ugonjwa kama cholera, tunaweza pata ugonjwa kama hepatitis. Na kwa mwena wa Thika kaunti-ini ya Kiambu, urugamiri wa Ananas Mall utokoretie ikundi cia muingi kurogota giko na kuhanda miti kurigiciria kirurumo kia 14 Falls na kiria gikoragwo kiri kigucirio kinene kia agendi. Twarehe dustbin umuthi ni twarehera andu a 14 Falls dustbin tondu maturitie tumahe handu mangiteaga ageni mangiteaga giko tondu giko gikagio rui-ini turaiga andu matigaikie giko rui-ini tondu ni girathie guthukia environment. Ni kaundu tukoretwo tugika kwa miaka ena riu na tutigutigira haha tondu gikaro giki ta tourist attraction site. Maya makihanika na kuo mwena wa Nanyuki ruhonge rwa kurunguriria mitugo bururi-ini rugite ni ruhandite miti milioni 6 gukinyiria riu na no ruheanite miungurwa milioni 25 gukuri honge itiganite cia thirikari. Today in this prison farm we have planted over 1,500 trees. We hope to reach our target of 2,000 trees in the aim of mitigating the effects of climate change and in the effort to green Kenya. As a State Department, we are doing pretty well. As at this week, we have exceeded 6 million, growing 6 million trees. Of course, we have planted a whole lot more. Akiaria hindi ya mihango eno ya uhandi wa miti njera-ini nene ya Nanyuki, mwandiki ruhonge-ini ruru rwa njera Salome Muhia augite ruhonge ruru ni ruranyita itemi rwaguo hari mihango ya uhandi wa miti bilioni 15 gugikinyiria mwaka-ini wa 2032. Girifota Inoro TV kuma kaunti-ini ya Laikipia, jitagwo Peter Mwangi.